Ndabasuhuje nshuti banyarwanda banyarwandakazi aho muri hose mu bice byose bitandukanye by'isi, by'umwihariko abari mu Rwanda n'ahandi ku isi hose hatandukanye. Ndagira ngo rero muri aka kanya twumvire hamwe ndetse dushire hamwe twumve ibibazo bigiye bigaruka kuri leta y'u Rwanda na Kongo. Uyu ni umuhungu rero umwe ukomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wakiniraga ikipe bita Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize gutya rero nyuma y'uko yatsinze igitego celebration imwe yakoze ku mitima abantu, ndetse igihugu cya Kongo cyakomeje kugaragaza, usibye nacyo ndetse n'isi yose ikomeje kugaragaza akarengane Paul Kagame akomeje kugira, ayica abanyarwanda ndetse akomeje kwica n'abakongomani muri rusange. Nyuma y'uko bikomeje kugaragara y'uko umutwe wa M23 usibye na M23 ni RDF ndetse n'izindi ngabo, tutibagiwe y'uko hariyo n'abana b'urubyiruko b'abanyarwanda bari gukomeza gushimutwa muri Kongo. Uyu musore rero yagize gutya arataha, yatangarije ibitangazamakuru byo muri Kongo abibwira yuko nyuma yo gutsinda igitego leta y'u Rwanda yamushizeho abasirikari n'abapolisi ndetse bashaka uburyo bamufata. Leta y'u Rwanda rero ikomeza kumushyiraho abapolisi n'abasirikari kugira ngo uyu musore, bitewe n'icyo yari agaragaje kandi kigaragaza iyicwa rubozo ndetse n'akarengane k'abanyarwanda n'abakongomani, yaje kubazwa n'ibinyamakuru byinshi, harimo ibinyamakuru byo muri Kongo biza kumubaza impamvu yaba nyamukuru abona ko bitari bikwiye kuguma mu gihugu cy'u Rwanda. Yasobanuye amagambo akomeye avuga ko leta y'u Rwanda nyuma y'uko amara gutsinda igitego muri ikipe ya Rayon Sport, uyu ni umukinnyi Ruvumbu, mwese muramuzi cyane, yashizweho aba basirikari ndetse n'abapolisi mu buryo bwo kugira ngo bamufate cyangwa se afungwe, aho byavuzwe yuko muri football yaje kuzanamo politiki kubwa celebration yaje gukora. Dore nguyu rero yaje kwakirwa ku kibuga cy'indege Goma, yaje kwakirwa n'abakuru b'igihugu bakomeye, harimo uhagarariye umuco na siporo mu gihugu cya Kongo. Urabona uriya bari kumwe ni mama we uri kuza kumwakira amabaga n'ibindi, ndetse yewe n'uwo bita Chirombo Kisekedi yaje kwicarana nawe ndetse baraganira. Atangariza ibinyamakuru byo muri Kongo yuko umukongomani wese uri mu Rwanda agomba kumenya yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo kiri kubahekura, ndetse bamenye yuko icyo atari igihugu barimo ndetse atari igihugu kibifuriza ubuzima. Uyu muhungu rero yatanze message ikomeye, ndetse na leta ya Kongo iza kumushimira cyane nk'umuntu wabaye intwari, nk'umuntu witanze ndetse akemera akitangira igihugu cye, akavuga yuko agomba kugaragaza akarengane ndetse n'ihohoterwa riri gukorerwa abakongomani ndetse n'abana bakiri bato, tutibagiwe n'abagore batwite. Iri yicwa rubozo rero mu gihugu cya Kongo riri gukorwa n'umutwe wa M23 RDF inkotanyi, ukomeje kugaba ibitero ku ngabo za FARDC ndetse ugakomeza ukica abaturage b'inzirakarengane muri iki gihugu cya Kongo. Shuti bavandimwe banyarwanda rero muramenye ndetse mubwire n'abandi yuko ibi bintu ari ugusubiza inyuma igihugu cy'u Rwanda, kuko uyu ni umukinnyi w'igihugu, yari umukinnyi winjiriza igihugu, ariko kubera gushaka ndetse n'inda nini z'ubuyobozi byatumye football nangwa se bimwe mu byari bigize football muri Rayon Sport, ndavuga ko uyu mukinnyi yari umukinnyi w'ingenzi cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse by'umwihariko mu kipe ya Rayon Sport. Banyarwanda banyarwandakazi rero aho muri hose mumenye yuko leta y'u Rwanda nta keza itwifuriza ndetse nta na keza yifuriza abanyarwanda.